Hi, ingeta duniyage emme sharafveri tourism award world travel awards ge miyaharuge world leading destination adi world leading green destination ge magama rajya hoifawaka midiya fasaharuves rajyen wani tourism ge meduga duniyage emme maqbul manzil ge magamu difa'u koffa egoto miyaharu rajyen annani e magamuge iturun duniyage femwaruga demehetteni vi faturuveri kamuge emme maqbul manzil ge gotugaves wada kuramun ede award nominate efa wairu votlun koriya dani mimoga hayakun feshigen sawwihuge niyala e magamu hasil korevejje nama rajye timaveshi himayak kurumai demehettenivi adata tourism ge sinayatuga ekashihelumma kura masakkaduga kaamiyabi duniyage femwaruga gunalaweni kama visit Maldives in bunefave World Travel Awards den feshifawani nawarasteka nuwadiya tinegga adi award ge maqsadaki duniyage femwaruga daturu faturu kura mihunnai tourism ge sinatuga huriha daira kun kaamyabi hoda fahakkuru sarukaruga amazaki miyaharu 2.3 million faturu verin genaun hamawairu rajyega fastolas hataruhas haissateka fansas at tourist edu operate kurefave ege teren fastolas hain insatta operate kurefawani resort takuga kamawairu Sauvis insatta edu operate kurefawani guest house takuga adi safari takuga ves fas insatta edu operate kurefawairu hota takuga annani hataru insatta edu operate kuramu tourism ministry emme fahun amukori hisab takun ege gotoga midiya homadoga niyala wani 1.6 million vore gina faturu verin rajya ziyare koffa